bwakwa nwithirite wina ntuku njega ningo kugwata ugeni kiri Nteto cietu ceruthe mwena rwa URETERI KINYA mweri-ini jwa mugwanja mwaka-ini jwa 2023 nkureterete Nteto kuma kaunti ya Nairobi tharakanithi ni isigo bionthe bia kaunti ya Weru. Amuna Nteto iria nkureterete ni Father Misheni Wegoji Parish kuga batumaruka kithakene kiria ngavana Kawira athurite ni untu bwa wakibwa chukure ubundi notea. Koti kurumira kanya kagitonga kubuga kanenkanirwa mwanka igamba riria athitangite thirikari ya Kawira rithikirwe. CS Mithikale Ntore kuga maguri ja mutu jwa nkima jakena manyume antuku ite kuraja. Mama safi gwiki ya utethio kirinje mwentere chia kirindara mukuru mwene njaeje akugwata mutino jo muthuku. Mbetagwa MAUREEN Kinya na mwonanio mathithio ntuku ya narua ni MAUREEN Kome na Nteto cietu chiriambiriria thaiji. Batiri wa kanisa ya Catholic Parish ya Igoji niwe Father Lawrence Misheni norotete ngavana Kawira Mwangaza ni kiria kuga mutongeria ojo achiritanite burugo tigira akuthiria parish yu augite batebera na batiuma kithakene kia eka 33 kiria ngavana aborete kumaruka kiria nikyo kenda kethirwa kigia kwa chukuru ya obundi na otea Antonio kukaririkanwa ntuku ya igoro mama na ratirimene na tongeria asiasa bantere unikenda kwariria ontu bubu aria aritwa bambere bagatonya mweri jwa kenda mwaka ojojo mutugikare katwambiririe chio. Igoro nyuma ya ngavana wa Meru Kawira Mwangaza kaboriwa wena bamwe bakariba Igoji wikinya kithakeneke mweyes bari na moto jwa mweyes yebere Antonio wa mwena skuru ya kanisa ya Catholic kirere mndene jowi kenete Igoji boarding na ndinarwa batiri murungamiri wa Igoji Parish Lawrence Misheni na ugite no kathirikareji ya ngavana Mwangaza kurwana na kanisa yao. Twali na munya turona kitaka kiu twana kiraiti tuna kitaka kiu na leo nyume meri etano Kawira kweja ngavana Kawira ni Nteto ciegoji ilambiririe kumira nonto ukayaka kwina andu enene muno ya Catholic Church na county government ya Meru. Batiri Misheni no ugite bota kanisa ni bari na endekithia ati kithaka iki kiewe University ya Kenyatta ereterwa rwa waja akiuga niko komoka ngavana Mwangaza kubeithukira akiuga no kakwenda kuthiria kanisa ya Catholic Igoji kire ugite watho bwa kithirikari bugaita ngugi Antonio aja ni untu bo batete kire skuru ya wethukwa nonto batwe ja kanisa na proposal umete kinya kiri muskabu agwa kithaka keda nege kinene no twambirie kinya kore njingi nenge atumite mbere ta kinya ta university beja ukala ko na banenkara 21 acres lakini decision yeu of rate ngoka kuna a lot of interest no ntubwa kwenda wipe the Catholic Church in Igoji. Lakini kanko bura Catholic Church to never be wiped in Igoji. Tenga bana Kawira omeretire Igoji. Tenkonge techibugitonga teba muchengere na babo bangi barete Catholic Church Igoji. Catholic will still remain. Baraba kwenda kuthukia shukuru eu tafadhali wasahau kwa sababu kuna sheria tukarwa sheria Catholic Church ikaumagara na one Kawira emonie na antubawe at the Catholic Church is still alive. Kinya nyuma ya ngavana Mwangaza kuga kwa skuru eu mwaka Disemba na bakirasi kabina na barike kigerio batiri Misheni na kuga bogote no betite na bagatura kithakene kiu monko trio na kithira nindo ngavana Mwangaza ari nayo bari tayari kumirwa indo wakiuga bate kupinga skuru yote iretwa aja na bota kanisa bari tayari kubeta itira kithakene giki na nonto skuru ya Misheni ni private
na giki ni kithaka kia thirikari na baatu tuingwa ni thirikari na tuni tukwenda kuma na turienda kuma kinya oreo kinya wani atutetherie ebere kenda tumbagwa kwa uturetekeria ba class 8 bagerio bwaga tutekaitafie na wekenda father no aibanga ari a private person na ngugisia tunaciendelee babenye te possible no ntwana beto penalite ya kithomo kwina Basic Education Act irediga right ya mwana wonde kuthoma no tumba kuja kura institution ile leo no ntukuringe antu bakwenda kuleta bena selfish interest na ana barabati ochomba bonde bekiau na kaula tugeje totedia mero na ate kuthugania mantu ja ana baraba utethu au bamwe orphans bangi batena achari bangi bena so many problems na tutumba kulagana kwingandona tuiso andona ba tutedia ndekurweje ndekwankuga tafadhali ashari betu bekoji ni ndo yambiria ndo kwambirie koji na ndao sisemero igeta mbere ko rwando emu tukarwa mwanka ntuko ya mudia lakini katurombe turenda mantu jageta peaceful tutena dina na ndagwira kare utokorwa na ngavana lakini watika na kanisa Catholic atika na muskabu wetu na atika na institution chetu no ntuno bambirite nyime only 5 months akwambirie wiki kala everywhere akiwa kaende sisi hatutaenda, we are there to stay from 1969. we have been there and we still continue being there. Kiripotera Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Urea warungiki ngugi ni thirikari ya ngavana ni mama kanyene kamugitithia ugoti munene mbundine ya Nchobi Gitonga Kubo na nogekete nyuma ya koti kurita itua ria kuga Kubo akariwa ni thirikari ngarama ya iromba riria mawakili ba ngavana baikite koti bakenda igamba riawe kuthitanga thirikari gutezanirwa koti nkuru kinene nkanirite mwerekeria jwa kanya kawe kagatumirwa kana kunenkerwa mtungi mwanka igamba rithikirwe na rigi igamba riria rikathikirwa kairi tariki 14 kiumia twitite Ntojo narua igamba ria Gitonga Kubu athitangite thirikari ya kaunti ya Meru no tumako mutangugi nijukite mukondo mweru utini makotiji kwithwa gitanyire maromba jajo nthe jaro mbirutiro ya thirikari ya kaunti ya Meru bakiuga ati kotiji itina rutharo kuthigira kiambariri aramdero narua kotiji itethanite magamba jaja na kuwa gitigia Kubu igethwa gitumirwa mwankarire kambari kethorithira ini antu bakizira Gitonga Kubu ambaye mteja wako ikwitharu ire na kesi ya Labour Court na Ranyeri ikuite ruling on applications that file ni mawakili ba governor Omeru bakiwa county government bakiwa petition ya Gitonga tibati kuthikirwa court batena jurisdiction ka batena power ya kuthikira kesi yawe to amekire submission to submit submitting kiwa power non to court ba ina power na wakiwa na court tena power finally to today for ruling so ruling ikoyanwa application ziraji ya governor chionde kwa dismissed kana yoteanirwa na ngarama na kotuga ke tongana chokiro ngarama na koti baya na order ere ko preserve kanya kawe ka ko preserve ote kwa advertise kanya kawe ka ote wekera muntu inene capacity mwanka kezi kinye mwicho amno buko teji ni tengavana Meru ntuko mugwanja nikenda bagucheresa kidomge kubuta Kubu na atipointe kanyaga kuthikirwa. Number 2, the governor kwa less than 10 actually 7 days or 7 days chako file chako eleza court ni onto amo dismissere ka muterengoene atemwete atemwete no show cause letter kana atemwete subjected through the disciplinary kana atemwete kioria kwa umodheri ko kwera muntu ko ngongwe. Once again, Kenya law is not Kenya is not a country without laws. Kuna sheria tu mwero. Ukenda kuinga ukema mtu aende kwa ntabudete kuna process ya umbu subject through the disciplinary process, then you can make a decision. Amuna bubu kulinganya wakili maranya augete kotiji ni tete watho ati Gitonga Kubu ethwa akiri wa ngarama ewe augite ndibubu butingi onekana ukeja kwethwa ngavana na ikirira giki gakege watho ngarama yo yonthe na ngarama era ringi na procedure ngarama yo tumerite yonthe kotini yonthe
itire ngavana wengo as a person ire county government of Meru beji ba tuwe ye barabara ni kibude ke barabara ikenja idima ikitara Meru nyeto te kwelewa sheria. At least you can employ the lawyers, you can ask the lawyers, consult the lawyers. You cannot be an island in yourself. Consult the lawyers before you do anything kabudie out of emotion can out of revenge. Nyethe boringa kura kana botana boringa sia ka botanga lakini kabudie out of revenge. Area ko consult na kwethra we kwethra we conscious or na conscious, otherwise ekaretera the entire Meru Meru into a lot of loss. Ngiripotera Weru TV mbita Muthuri Muriuki. Minista wa urimi na ndethia Mithikali Nturi na ugite no mwanka Kenya ithuganie uria yumbikia gutonyithia mbeu mbithi baba ingi kirimantu jegie urimi, akiuga ayuthi baba ingi bathuganagia urimi ni ngugi ya ruko na baba ingi bajukagia urimi tekanukia nkuruki na ugite kuri na wirigiro bwa mutuku na mamaguri nyuma ya maketha za mpempe aria ugite thirikari ni rigirite kugwata nkunia nkuruki ya milioni 40 cia mpempe kimera giki. Boniface Mongera katutaririe kerire ndi kibanteto bara bokali no batu bokonda kumetha thirikari ni bangeni obobwega etekeja gushoka nkunyone cheura kana mpara. Ministori meja nthiguru ne Kenya bona Mithikali Nturi na shokerie na gwakia mbere thirikari ni tegerete na maketha ja mpempe ya kethro jaingi na ginya jakeja kuthoja tekine nkunia milioni 52 iriri jo mwaka ja nthiguru ne Kenya bakethro bethukuri nkai kujuriria kanyaga kam. The maximum we produced was 26 million bags. So I expect this, our projections indicate that we'll hit a target of 44 million, meaning that I will be able to bridge the gap by 19 million bags. So a minimum 44 million bags plus or minus. This time I am, even if there is to be any deficit, because our average consumption is around 50 million to 52 million bags per year, I do not expect the deficit to be beyond 5 million bags. Akonande kulingana Minister Mithikali Nturi harwa maketha ja mpempe ja ketho ja gito mundene meri ejete ijo ja ketho je shukuma makulija mutu ja nthiguru ne Kenya jetho ja kinama ende itha kiwe gintu gikyo monoka gitene gaka kwethirwa akiuga beye kirujirishe mutu jwa nkima ya kinyira mbeshingana. The cost of unga will drastically reduce. You know what affects price is supply. So if we have enough supply, then there shouldn't you leave the normal demands of normal markets to fixed pricing, which is demand and supply. I am confident the farmers will make better money from whatever maize they grow now compared to the latter years, because remember, I have been able to cut the cost of production by over 50%, because when they were growing maize in those other years, they were doing fertilizer at 7, so I brought it to 35. That will make a lot of difference. I can confirm that in the supplementary budget to KCC, not supplementary one, KCC was allocated 700 million to help out mop-up excess milk. So KCC is ready for the next milk production spike, and we should be able to get to take all the milk which will be produced in the country. Go tumira minde thirikari te kwethirwe gitrongoge na inyankoroki kuritana thukie mbithi enye kanya kauka gotwa twakiri mitando ya TikTok Pedro beshokera gutombeka njara ne shokiri muthetu ni mushanjire thirikari kwenda kwethirwe itumira kuthiria mpara. We cannot run away from coming up with ideas of what will make our young men and women appreciate agriculture. That's why for us to grow food now and to bring the young men, because when we were growing up, agriculture was a form of punishment. Kewenwe bimal kantaria orono more kithiri munno kambuni Elgon no rite thirikari ukurukira ministry orimi hethiri garwa njira cia kunenkania fertilizer na inyankoroki njira cia kunenkania kandarathi. If they can stop distributing through KNTC and NCPB, but use the 10,000 agrovet shops that are out there, so that everybody gets a piece of the pie. The second one is that instead of awarding the tender to 2 or 3 companies, there are now 9 fertilizer blending companies in this country, brand new, spent about 1 billion shillings in new machinery. If that government business can be spread to all the players in the industry, so that everybody can benefit from the government subsidy program. Ke report na Weru TV kuma jake ngine na kineke mshwe Nairobi mbita Boniface Mongera.
Rutere ruregani na thirikari ni ru Azimio na ndini ritumiritie maandamano ja manene ntuku ya Njumaa ire izikene muno sabasaba kenda kumeneria gukurukwa kwa watho bwa kigina kagiteni okau nawe mukaririgiti wa kamiti ya bipartisan ire yathondeki kenda kuthikira mateta ja Azimio na ithurite ni baremi gwita na mbere na rwaria ruru nontu amemba barutere rwa Azimio batira chumiria gikarone kiu. Anthony Kathenya kataririe chio. Itigarite ntuku jere yake tukinye muthenyo etano urene ntuku ya sabasaba ntuku ile ngwatanire Azimio la Umoja One Kenya Alliance ile ithietie atikethirwe kiambire maandamano manene ngwatanire ile nugutukira mutongero wayo Raila Amolo Odinga nigwetete ati maandamano na misema netithithika Nairobi yake ende makethirwa makethithika meje na ntere mwanya jia Kenya. We are here to announce that our Kamkunji meeting is on in Nairobi this Friday, as we had announced. But it is not just a Kamkunji in Nairobi, but a Kamkunji across the country, where this third liberation will be launched. Mutongeri ujo ngwatanire ne Azimio la Umoja One Kenya Alliance akithijaga na mbere na kwerithia tikire ntukuine muthenyo etano ngwatanire ne kambire mubango wa kuthurania saini kienda kwambire mutaratara wa kuregana na thirikari ya Rais William Ruto. On that day, 7th July 2023, that is coming Friday, among other activities, we will launch a signature collection to signify our rejection of Kenya Kwanza legitimate regime and its policies, especially the punitive taxes. Kagitaka kanjo ya bunge bakukwatire na bande ino jere kumaki bande ya thirikari ile ya Kenya Kwanza batongeri turi mbungu adharaka gitonga murugara ni bele idithite kamiti ya gutara commissioners bajero ba ABC ile ataliru na ile la endongami liukethire kithina mbere na mutaratorojo kulingana na katiba. Abunge baba kimenagiria balaba Azimio ni kulega kuja musemanio ni wa muthenyo wa umdi. Tuga sheria nithukie kosi nene nithingatwe sheria nithingatwe bantu kuga itio tukubera nontu tutiumba kwira IBC no gintu. IBC ni independent ina huru gutimto meraga katika koti yonka watu ugani tuga sheria nithukue tumirwe nontu nthiguru ino yetu tiumba kwa igwa yeterete mwanka kagita kara Yesu agachoka apana no mwanka tuthina mbere na kurutha mantu mamagiri mburirikanie nikakwina constituency ikwenda ayumbe twina wards ikwenda MCS na itukwenda boundary chia mianka ya constituencies ichubwa na kukungi mantu maingi IBC yageri kurutha IBC kuma possibly January itakara nthiguru kairi na endi uguturi mweri wa mugwanja na bobo tithina mbere forever and ever kuginte matuga sheria nitumike lakini titio tukubera sheria tukuga nitumike. Mweno kuringana na ngwatanire Azimio gutibu ngwatanire ya Kenya Kwanza bagatara murunga milwethi no bejite bebonka Azimio kiuga mutaratorojo batere gutongerwa ni bandijo jere. Kenya Kwanza cannot solely alone single-handedly appoint the referee in the elections. That is very unfair. Those then will be their own elections. They are not going to be Kenyan national elections. You said that Azimio must be part and parcel of appointing the electoral commissioners. They are the ones who actually scatter the talks. They even refuse to stop that task force from proceeding ahead. The task force has said that they never stopped. They have never been told to stop at all. So they basically were just playing a game with us. Ngwatanire ne Azimio nithite na mbele na kwinyirite maandamano mamuthenyo etano makethona mema kwinyire thirikari kuthikeria kiriro gia Kenya na maandamano mamakathithua kulingana na watho. It has become clear that we are dealing with a dictator who also has no respect for wananchi. We believe in the law and the rule of law and will act within the law. But only weapon that we have in our hands is our sovereign power to picket, to protest, boycott, and embark on civil disobedience. Consequently,
we are embarking on some drastic actions against the Ruto illegitimate regime because of Ruto's own actions against us. Ruto is imposing taxes on us without our consent and making laws whose net effect is to make life increasingly difficult for our people. Manto mako this street ni na demonstration ntije bagachenche mbi lakini egwiba kwenda kuthi sheria ni betegeretie provided yegwe yena there begwe batie na kwenyangia into bianto gotianto bakagurarwe kana anto baka orawa wetherwa maandamano mamu marutho na njira ya very bogo kwenda kana kuma muji munene wa Nairobi mbeta Antony Rangi wa Kathenya. Etana mbere na kurumira Nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gate kuraja na Nteto nkuruki. Lisha Milk ni iria rietu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu ba kuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria rietu Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira nje ku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ria gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ria Lisha Milk igo mwanya. Gura iria ria Lisha riri na nkuma ndukene riri akwinagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. I'm confident that I'm going to get through this and I'm going to find my perfect match. Do I fall in love easily? Yes. Kijana mtanashati. Rangi imeweza, imepasha. Iko pale hali yake ama vipi? Drip iko on point, vibes on vibes. Basic energy cannot be for me. But they wanaume wote ucheat. Sasa at least cheat na heshima. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere akwinagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Ngo kugwata ugeni oringi kiri Nteto chetu cheruthe mwengi chokera na Nteto nkuruki kumania na nkuchanio iria chiari gukujirwa gatigatika amemba ba gikundi kia ekuru na akuru ntigwa anto ba akuru na ba mawathe gikundi kiria kijekene na rietwa tumaini anto betwe nandi amemba baba ne bagitete igamba gutegura nyungu aria irumite na kwambararia ngwataniro ibaugite nandi bagachokera mibango yao irio kumenyera na bare bateguchumba Nicola Chabare na Chotariria. Bondo ira cionthi irari ntobeto ikiwa ate pure ti mwamba bato tore kundi kiawe tothuranite ngegoro cia ntiwa na ndisabelete itwengwa tuiciora toriana na beto nguma ruare gatuwe atoreke na kuwa munene eto ti mwamba na ipiurete no te onge ande Nteto ti mwamba otelete batwe bade
Nyuma ya ngujanio na siasa acharume na gwikirwo gikundi-ini gia Tumaini gia Nteto kiongo kira kithagirwo kina ekuru ntigwa akuru wamwe na kinya anto obae na magwathe mwanya mwanya bamwe bakiuga ati mutongiria gwa gikundi giku twepurite karendo na thirito ari mwamba na kibaijagira mbeca akinya ciao indi bariuga ibathiritie ngujanio ino na bakathi inambe na kwithira bakirutaniria ngugi bwega na Nteto yedi tonani ate mwamba purity there to no in the two and to bara ana onto baba bwethira masoesi bati kubwethirwa ni kingi no tukone kuthuki lakini thai katuito kanusa na rua biti munene tute mwamba na ndiwe kundike kia disability ka kilitwa begi atini mwamba no ntubwa uthuku bwa bangiretwa Nteto na rua to kanusa tukua ati munene to netele na ngweto ne kundi nendele na utongoria na betu bathome no ntokumania na ngujanio ino ana abara bethagirwo bakimenyerwo na kuruthirwa mazoezi Nteto kiongo kumania na gikundi giki ibarari bautia kuruthirwa indi nyuma ya ngujanio ino kuthira baliuga mazoezi manjiritie gucokera kiri ana abao thikari ni batikuya tutethie na kinya na betu bonthe batutethie ya mwashimiwa Nkonja na TJ mwene batikuya bonthe batutethie kenda tuona utethio bwa pinda byondi mubunge wetu wa ekuru ito na ni twaritie nawe na twika ke yo tuliongera ito mwera karibu kaitene kana ntondwa ne thirite neye turi ai karibu burunto betwe na tugetha twe tayari gwaraniria nwe na eye atubangirite manto amea na kinyanga bana wetu kawera ito mwita kinya we neye kendo na ara twethera tumite naomba tukinyithia kinya rimwe kuma manko kinyangi mwesimu Nkonja no tukwenda mutomage mwesimu ngabana no tungabana no mama ngabana no munene no rais omeru no rais wetu na tukwenda onwa atutumwira twitayari abuna ndwani athirire na minji akaibwa na ani thiri narua ibonto tukwage mindi agenda wengwa aibwa ari no twakona TV ne kana one ange akona twicaso aburu munene tuti mwamba kuma Nteto kengo North Betan Class Chabari MC wa municipality Caleb Mutethia na ugete agaikia mbungene muswada jwa gukurukia watho no mwanka mtu uria ukuromba utethio kuma kiria kari barabarene cha tauni ethirwe na baruga aandikiri kuma kiri sibitari kuringa kirore thina iria akuga ari nayo ariuga bubu bugatethereria anene kunyia makarika ja amaramari bare bachiethagia bari na ubatu na no kaba kwa yanto akiuga antu ba muthemba jojo ne bongerekete anene taunine muthuri Muriuki katwathire kumenena na baba ingi barabara na mawathe kuonekana bareti mutindo jokangangi na taunu ingi ndene ya Meru na ndiye MC wa municipality Caleb Mutethia augite mbunge chesokera akareta rorero gutigira ati andu barabara bakureta na baba mataunini mwanya mwanya ndene kaunti ya Meru bali na baruga ekubarutha kuma kima sibitari nikenda gutigira andu barabara bakuromba bali romba no ndu thina akenda kurigirio ndu barabara kuonekana thaiji tekana bakutumira kunda mbeca ugato nchie tutimirwa akika municipality akira lakini Meru County itumbeti kwa nanto betumira ana betumira nyanto bangi buthuku kubasukuma njirene pamwe bagachajithia bakari bajitwe batina ini medical problem na nditu kwa ndiko move bill eto gweta panadring bill iregeti ku regulate antu bauka kuchwa uria bakaeja rutha ukutha begi street nontu twanete antu betu bamwe betumika buthuku tukona antu bagitwa Tanzania bakaretwa street ndene chetu cha town tukona bangi bagitwa Nairobi na mtoro kuthithio jo ethithia biashara ere abo untu brabu kwa timbaru ni MC wa Rwirorera kithinyituo na wabuthu guchia katikati no mutea this bill it's in good faith nikenda tumba kumonita antu baba tuona kinya gethera tumba kumeana bombeta kwithwa bakiuma tumba kuona inyora bomba gutetheka kinya thara tukaba regulate kwithwa bena ara njirene kaba kiumba kwithwa twiji bao baretete twamenye nyantu rira baumete tukomba kwithwa twiba sukuma nikenda baikwinyi kundine na ara uria rira kwina ine utethio githirikari antura bombe kwithwa bakiona utethio mbere mabatuteka twina ndwana antubara be barina mawathe batuika tuijita tubekira inyankuruki antubangi batiga kutika advantage yao nontu kwe muntu kweja akeja town
akaithio wena aji tuikane na mawathe na atina mawathe atake advantage kukana ndi we akaika wa street ne kakathironka street na otewa kari wendi baona ndi ni kuonana baba bagutetheka na bati gutumira bubui ko bireje itititi kuinga antu betu babe na thine medical njirene kaitite kuba inya mimbi ukethwa wina baruga sibitari kana ukethwa wi recommended indaktari akiuga imbi bati utetherwa bio lakini ade mantu jaja mtu mana arumite are to tauni ati kwa tauni au tukona anenya bantu abe skuru bobo tindi kuromba street ine so we want to so atukuga belo etu ame support fully nikende kuruka tomba kulingateria antu bare kinya street chetu chiongwa kenda tumenye iba obongo tuguteria nare ina baumite no baretete at least kwina sanity in ge street chetu nikenda nya twingo tu safe kinya antu ba tuguteria nare street ine na kana mtojo kuri untu bongi omba kuthithirwa bwa muteria maishene na ndantu bare gutukubera tutetekeria bubatumira buthuku kenda babuthiri buku benefit na mbechiu batwe turenda kwithirwa kwina sanity kwithirwa matuja regulated nikenda tumba gutithia tauni cietu na ikarabwega nkiripotera Weru TV bitamuthuri muriuki Mubunge wa Ekuru kaunti-ini ya Meru Elizabeth Karambuka Ilemia na kinyite nja imwe nterechi ya Kirindara ward-ini Antunene gutethereria nja imwe iria batigithine nyuma ya mukuru wa nja iu kwithirwa akigwa inya nyuma yawe kwithirwa akigwata mutino jwawe kwithirwa akigwa mutini nja iji ni taririte gikeno gikinene na kuga utethio bubu ni bwa bata muno kiri muturo jao. Marion Karugi ni akujirite njunga iji gatumenyithie nkuruki Ethithio ria kiao ria kuringithwa na utethia bara baumite miciete uciumba na barumiri ni mathina mwanya mwanya obisi ya mubunge wa Ekuru kaunti-ini ya Meru Karambuka Ilemia ni ikinyite nturene ya Kirindara ward-ini Antunene gicione bunge kia Gembe North utetheria family ya mukuru Geoffrey Kamau ura wonere mutino ekwa mutine na mwankira au are motungatira na bawe beta skuru untu mubunge Karambu ajoketie murio yo kuthomethia ana baba we beli bari secondary mwanka bathirie skuru ni boya na ntuba obisi ya mwasimwa Kailemia kinya wakwa kutegera mathina ya ndene njeko kunjukia twana tutu akwa tumba kuthoma thina tumite ana magora muno ta skuru kandawira mutina ndeta sibitari ndabutha operation tegera mipira kwa twa indi wintumba kurutangui ntumba ta kuthomera ana bakwa kinya mantu ya fi te kuona pia kwa pite kuonekana mwakuru no cio macia ta kauria ona tugara singwe tugatata tukaritwa kirabuo ithebo waswa onini matukairabo ini kuria ini kunywa ini skuru ndi bonto kuibo ya no ntobo kinyanto ao ibethera bena bakulukerete thina inene yonto skuru kweta skuru kou ningo sokia nkatho no nto watwana toto toyukirio twele na to kenda murungu angake ama na to athoma na to athina na to ta university to athira tombo tethia musiyo Keremi Moyampo ni murungamiri obisi ya mubunge Karambu Nteresia Yembe ndayukirila ina atongoria wange ba Ekuru bantureje ndabaikia kimweshimwa Kailemia mama wetu na tuthikirire boya na ibwa buthuku nkoroneke nonto wa family je awakukombekana ruenene mbeyenjeje na inda nimbimbere kukinyanjeje na ndona onje kari na nkuibo buthuku sana nonto na ndaibwa kimako kinene nonto ana ba family ba in a bad situation na mama awire ana ba direct beta skuru bobele na nkuibo ko yonke kama katia kinyako to akekera ke program bonde ba thatu riu thai bonge Mheshimiwa Kailemia na mbere ntegere compound yo ngutegera kuona nya batina nya kioro ngetanga karande na mheshimiwa twabenjira kioro at least kenda family yumba kwithira sasa wene imwe kwa imwe obisi yeje ne kinyite mwanka nturene ya Kithetu ward-ini ya Natho gutethia family ya Silas Michobo ura watorokire nyuma ya korwa mwekuru wawe na njira ya kumuringa na soka na arabakiaria bauriti antu kuthira ciando cia kimisi na njira ya kwaranira na bange nikenda kwiria kieba yake kiumira kato watete habari ya musiyo toibwa musiyo mwekuru wa mwana musiyo ateo tinorore mukuru wake kuri utuko na habari ni kinyite mwanka ofisi ni mheshimiwa Elizabeth Karambuka Ilemia
Kwa hivyo no tutumira ni mheshimiwa na manager na bangi tunabonya bamwe ofisi wao batuma baturete policy yawe ture atori pole na ture ana pole na atori na tubere ariamo nabo na kiendelea na mbere guitaniria family na twana tulato ti nonto itwatete habari twana tunini to school tumulitwa mheshimiwa na wete akaroma na twana tu atuthomethia bimbo bakoromba akaribe turare ibethe bena ngwataniro nonto kesi nyingi cia family cia mukuru na mwekuru kworwana isiendelete so bimbo bobu imisha ibethe bena ngwataniro kinya itere kwina mpara wasikisana nonto utemana ya kurita muntonge uhai nonto imurungu twete kiewa kiotoro oigwa thore imwe kuruburu na bukole mono buru urienya muntu ontora abo aliria mukuru ontora kana yale maburu itakanise ne ta pastor kungwetike ote muntu tena kanisa kinya mukuru ontore kenda le mantu ya kinya mwisho ukona kwabo akarante kurwamwe ukere kanu mantu ya mega na mantu ya geta bweka sokerie timu ya mama safi katho ndimira ni boya nonto bwa kuona to na batu yotethia twana tu na ni boya nonto bwa batu makinya na bia kuria nonto ni bo kuona ki family ye otire otethia bwo iku kinya no bokari sisi okwa araita kibarwene akeja akarwirana bake bia kuria na bamenyera boya. Nkiripotera Weru TV kumegembe North mbeta wa Marion Karugi wa KINYA. Nabo amemba barojirwa Weru ntere chiambe otigania West nibonanite gikano nkorone chao nyuma ya muchemanio jwangabana Kawira Mwangaza jura thithikite igoro ntere chia kibuline amemba baba baruga nibatengeri kigina kia 500 ende mbeche ucha thamithwa mirandi nengete yao nibamenerete bububu nene na kuandikithia muthoro jwa ukiri mwandiki wetu wa Nteto Mukirimithika. Amemba baba ikundi kia ruikia Weru kiragi kieru wandine mbe utigania Westi ibarari na wirigiro bunene kendiunge gavana Kawira Mwangaza ntere tia kibuline bakirigira mbete tia wirabaegi mwakene muthiru ikoneka inde umwankatha iwirigiro bo ibokuete buru na thithirie boege goro ya mbeu au ndo mucokeria nkatho lakini katomuria atiri icheki yeto ya 500 tete onto ataturetere na mbecha ini mbecha ira chietete through public participation na chiachoka chigeta K1 development committee chiakoro kwa ke financial year 2022-2023 na wewe ngwarira ari kibulene ara kanisene ya Methodist ni Imwe party mbecha ira thomere cha project ye mbecha chieto ira twasainero into chongiri 500 ai ukuma tuteko meina achietere na thiate mbecha uone keza akomura kate ukumerwe mirandi ne onde mwakoro wo ntako maitete ke bari keke mukendu ke mangeke ka kongo nduro ero itete ke bari na nigato itete ke bari ke tona ro kunyunya na wori tona ro kunyunya ke onde ni kama taro na mutungi na ntako mbongwa kwa kama ta mutungi na mama Kawira wo we ndo ke bone ne goro ukaura ntabange mutungi mongo na watu tatu wao tu ndani mukendu kuringana nabo kumaria oni gwetikende nde kijana sana no twanja Weru na thai ndi turenjelele pipe tureregera kwembe irenthe na tureregera thai 500 no chikuna chatu skuma chitu kinyitha ntu fulani no tone no itangi ya batana ya bweri kurita milioni 3 ke project ye lakini mbecha uchira urire no ntubwa alo mbecha ira torombete kire county allocation ya 500 ibandilire no bare otunenkera utwata milioni 3 kwa upaipu yonto to kwenjela nthi matangi ya bweri kwithira ya inara kenda Weru ruteka yatino na kinya sola ira patane bweri wekira na kithimene kenda chiethira ikiringa Weru antu aturinga generator kinya cho itireya ndu bale tukora thina na Weru tukwenja mitaro na roi machini ni twere yao na kinya tangi utetangi twina leo ukura ko tekinya no ro ko bamba kinya moire endi yo to na to kwamba lelia bo haka ndo mbona oma
Loi toka matambetongi tukwira ko kinya woni kama taana kino ntona kinya roro. Rui barombete gavana Kawira kuthiatira na kuona mbeca itiao ni kuoneka kenda Rwiru ruraruguna nkurukie mana 5 rumbo batethia. Ito kwenda yuge nafasi ya kwa ile murandi yoyo wetu no murandi yoyo tubangekia muno. Ure nyinge ire amuno. Kethigure kuthia to ne ya twarie twatanire abatutethie na atue ondu to basapotete to basapoti nya itarure ngibwega na tu wananchi babe to tone bakiria boe bora tukona bakambo be na rui batukona makandi na rabe na rui project eno serve half ya Kero sublocation na half ya Kero sublocation yakaenda kuenja mbwao nkurukia ithano na mbwao nkurukia ithano chio costi nkorokia million 35 lakini project ere andake into million yele nusu ne etethia anto wa bonde etethia Kero primary school etethia Kero dispensary etethia Mokendo primary kwa unende ngavana tusulikire mbeja tieto allocation yetu ngirima na 5 uturairi pipe itu ekirachi apatana iteka urire nduthe na mbeja cha development cheche nara wonere kura nyinge kinya nara otena kura inyi utone kura nyinge iwa by na right ya kugwethirwa maendeleo are mbeja cheto akare akureta mama turandamana makao orinji nonja Kiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa Mukiri wa Mithika. Akorona ekuruba maumau ni boritwe kwimenyera batikairwe ni amaramari baria baithukire bakithiurukia Nteto cia urongo ati nibo baizikene na gwitikirika ni thirikari mukaririgiti wa maumau nthigurune aritaririria gikundi giki kieru kia amaramari ni kia anthu bao baria bethiritwe bakirwana nabo wakagita Mati Mugambi gatumenyithie cio. Batongoretwe mukariri wao akinthiguru to Simon Mtwaruguru wa kuruba maumau ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bariuga kaba kuthungirwa na barithungirwa na antu bara batari ba maumau bagetagia mbeca cia kuruta menda tukuromba ende kya magige tuke maumau wo veteran association kwina chama bichingi bila biobeta nandene bawita kebio kwina chama onto ndandike mathi foundation baweta kwina kya makege kya Maumau Trust kita nangasha twina kya makege kya Mirangine twina kya mibingi be mithemba itukuromba baumire nonto utire mbeja cio tuwitia nonto baithaka utire mbeja cio tuwitia nonto no anything kiaria barentere cia Keirugu wandia mwembe muthenya we munthi baugite bo gutire mbeca cia kugamenda bagwetia na tika kurimenda bari nayo na kwogu mbeca ira baomba kwithirwa bagiticha kuthungira kiamani na mbeca ira baruta wa mwanka chiringi 100 na kibau batu registration yetu ya Maumau ni chiringi 320 ni registration na omwaka bakaruta chiringi 120 nonto bwa kuika kiama kiendelea na omunthi musemanio ra twina guku no aguciokaniria membe to nonto ciama ni ciecete mingi muno na tekai ni iria cia tuthitangaga na twamabota ni tiu twicekene ni thirikari kiongera bariuga thirikari ya nthiguru ya Kenya ni bateri kubaraithĩria neti bateri kubabuana nithia kana kubaringithania na antu bau bange nonto boiba maumau bauma twitite members ni kenda tumera matigase gutabwania antu mau mangi matuthitangaga makiugaga ni moene kiama na ni twamabotire na tio maumau o vetenari niyo mene kiama iki koguo aturacite guciokaniria antu metu nua na ndari mucere gwakwa kigwitwa kiangasa na inu twamathitangite na twamabota na ribu antu baturutagira wira nabo ni bakwenda kugawa ciama jingi jejerete iguru na ikubatunya into jiao na kubatunya kubatunya na into jiao bate kubatunya na gioto ne kubatunya na njira ya wara
Gerishom Kaburi Mtwara-ini orano mukarigite wa kurabandeni akaunti ya Tharaka Nithi aratumana ntumwa kiri munini wa mutongoru wa mugongori Rigathi Gachagua akimuragia ombe kubariungera na tigogu gukinyia ntumwa ciao kiri mutongoru wa mugongo Ndagitari William Ruto. Tukwenda kuona kirundu giaku weria tulindure giaku na tuli antu agima bagwitikio getika na baina rietwa kwa Ngai nitukulomba na heshima mheshimiwa. Tutukwenda utiri maana nene na bao tulienda gwengwa nuntu ni kwetu igirite njara utukinye mwicho wetu. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Nkatho cha mwanya yogo gwatakanyaga kuna kwithirwo gwatanirite na bau twikire nteto cietu ciruthemwe tucemanithe ithatu na nusu kiriji na ingi nkuruki itana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Mbeta Maureen Kinya, mwana neto mathithio Maureen Kome.